Nikwara mogi wadhia nigi mbele gi weche manyien ni jodongo ma osebedo ka yudo omenda kowuok e agulu mar Inua Jamii sani koro ywak ni chudo makamano ok chopnegi. Jodongo go makwan gi ok tin ne 700,000 oywak ne piny owacho mondo mi ochwal negi chudo makamano ma osebedo kuom dweche 6 ka koro osedeko. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Samo chumi medo ridore pachoka maromo jodongo 700,000 koro sundo piny owacho mondo negi wang' mamuol kendo chwalo negi omenda mar jodongo ma idendo ni Inua Jamii. Maloyo dweche 6 jodongo osebedo karito pesa no kod liyo kata kamano kata ndururu poko donjo negi ma oseketo gi ngima matek twetam kalore kod ochumi masani oidho ka ikgi bende oniang' makata menyo ok yot kuomgi. Tusaidia bila tunasumbuka na wana mtu hapana hasa omba serikali kama iko pesa wanimpa sisi na furaha sana. Sasa wanafunga sasa nasumbuka. Watu wengi nasumbuka si mimi peke yangu. Wajamani wanaona msana seka ndio nipa pesa kwenda hata wengine nipa unga, wengine wananipa hata mahindi 3 hivi natengeneza. County Makisi jedungu ndieki omeny maenjaigi ni 86 kod jirande Catherine Mora mayudo sir mar omenda ni okoni onge mar pesa no keto ngima maoridore. Wase changamoto yenye wanapita tangu waache kupewa hizo pesa za uzee ni mingi. Si pesa zilikuwa zinawasaidia kukula, kuendea hosi, kupata hata pesa ya kutumia mahitaji ni mengi, kununua hata chumvi, mafuta mboga na vitu vingine. Sasa hivi hakuna, wako wagonjwa hawajiwezi kabisa. Na vile unaona wakikaa wazee wanaonekana kama wachawi, watu wanawadharau hata watoto wao wenyewe. Changamoto ni mingi tu. Tunaomba serikali iwarejeshe hizo pesa angalau wapate riziki na wao. Naona wakati tulikuwa napata tulikuwa na furaha sana. Sasa nakosa. Sasa iko taabu tu. Kila kitu na hata sabuni naomba hata nguo mimi napata kwa mjamana nisaidia nguo tu. Sasa serikali ilikuwa inatupa sisi. Sasa mtoto nitampa wewe leo, kesho nitampa wewe, sasa namna gani? Sio hata wewe ukilipa mtu leo, kesho mpe, sio ni tabu. Karchung od bura makieni e kaunti Manyeri de kod jodongo nyiso chal mar tek mar ngima kalure kod onge mar pesa mar sir ma iluongo ni Inua Jamii kendo gikwayo piny owacho mondo kas omenda no. Uhuru wa Kenyatta napatia pesa na witeithia nacio na iko Ruto na ingia kasini hakuna pesa. Hakuna pesa. Hii no watusaidie, Ruto watusaidie atoe pesa. Watu wakuru inakupa ni ngaragu. Wakati mwingi tunategemea serikali. Migao mochung' ne rango chal mar jodongo social protection to wacho ni kuom thuolo mar dweche 6 pok gichwalo omenda go ne jodongo mayudo sir mar Inua Jamii ka gin bende girito mana bad migao mar omenda mondo gol omenda no kokalo agulu maduong' mar omenda. Ukienda bahari unaambiwa goja tu tutakwambia. Na unasikia watu naandikwa tu. Na wengine ni watu wazee, ndio watu wazee hata bado bikiri za miaka yao. Walter Nyambaga, Ramogi TV.